so apatrapa wase brana we yade wanyina da wonsa emfama cloud internet wo pay internet ya hoda so wo mu ebekọ ntemede ama wo de a won chen ena wase wo de wani etre na eye 3 herbal center so and 3 eco capsules eboy chidoma wie ama OCP fertilizer so wonu matimi aboy wo fertilizer papa nei ebetimi aboa ama wonfudie no aso doso ebusia kan ye ho e wo Sompa TV so Sompa 93.1 FM wa Santemantem Sompa 98.9 e wo Blomantem Kropost nyanimo e na Sompa 90.7 wonom so e to amadehia ya wo so e wo Buno epoye mantem Facebook no e Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube e adwuma e Sompa TV www.sompaonline.com semni nyina debusia ye de akogwo kwakenkan bia na esetie bi efefre wa wie masomfo eye benu ohene ire maame ekua yeboa esia mabronya enafe o se ya aboaje oforisu ebusia yanjebre ni adaje na ensem no ni kyeremu nyina no yentime emfa emamo no hye bedwa machia mehene ye Rosmana Kingsford Babin wabona nsanto abo ahyase e wasantemantam senom ni nyina da ene se Fourth Republic no ebedi ehimo no ene ani finhia aduasa so ehu dwumadi ahodo ne ho nante ene de na ababe pie asantemam asenom wone nsentrefo edin hyiamu akasa amansam ya wode tudwa ne doso ne mom emu ba akoya na edi ahim ye titiri pa wo mu no ene se asumdwe wo ne boden nanso yen kare sika ene ede akwakoto wo hwe my Ghana asumdwe bo ya ya no manom na ye ho ya amafo ene branu te no wo stress adawro mo kitane nsama kura ne agechede adehia ye wo memu nyina so mu bi na wonya dom enfa mo sebe ya afia bato no ye boaboa ye ho ye kwakora mu ene na chi nyina no ebetimi aya asumdwe no ono akwakoye mrahye badwuma chamehene no na ni suade hu no ena koma suade nyina no ene saade ne ntie nyina ye moa efise won somo no one nipa permanently now caught up in global activities. So most of the time, he's not in the country. His substitute, the vice president, it's not easy to get him to sit down to discuss this. But we have put a process in place to sit with them to discuss this matter. I reach out to our illustrious king, Otufo, on this matter. He agrees totally with me and he will put his hands to the wheel. I've reached out to other kings of the nation and they are supportive of it. I met the chairperson of the National Commission for Civic Education. She gladly welcomes it. And she says she will inform all her regional and district offices to partner Parliament under my leadership for us to make sure that there is peace throughout and after the elections. It's very, very important for all of us. I need to come to you, and I added that in media commission, I'll be meeting them. So I'm happy they are here, so that together we can create the enabling environment. People sometimes take so many things for granted, including my colleagues in Parliament. But we all get witness what happened in Kenya. It's now in Tanzania. It could be in Ghana. I'm not saying it will be in Ghana. I said it could be. We are not different from our brothers and sisters in the other countries. And so, definitely, we have to take preemptive measures to prevent that from happening. Yeroba ben na no disem no wan fanso ada wasato aso kiremu ese kamamenka bia memo no ehu ona na o my Ghana frafia apema henkora duokrum mienu ya yaje ye hutu mu si ebehwe ne yato aba ama eno so atimi ade ahim e wa memo mu no wo se eyade a eyade pananso no ade ba akoya wo no de na koma enjo so ene se committee ana se bedwa ya wo pa wonom sabre no senka wonhwe na ene ye yi wo mapanyi bi se yade obebo ne chidom no obeyi wo mansoafo na kono so etimi epiepia ne kakra na wata na chi ebu amemo no wo se no eye francefo kwan ya wo fa so bu amemo na so no eyade a wo mo anya
nyanto mo sa kofa amlekafo de eno entimi amoye ama enei ye ho chiri ye ne ye pa ye ho agana ye nheda ehu yasene mu ewo amemo ni mu no move together to form democracy. There are different types of democracy. Different types. What we chose in Ghana is not yet well exploited and practiced. It's for good reason that when you go into our constitution, you see that we have given a very high premium to the media. Unfortunately, in practice, that's not what we're doing as a country. We have relegated the media now to be private business. Yes, we need the private to invest in the media, but we also need the public to invest in the media. Because all what you do is for the public good. Russia Bedroom Chairman, Right Honorable Abba Case for Smana Babe and your Cocotienway. Penny Traffic Massive Young for na Penny or better film. Ama Quadari na Kaya can carry for Ereka home, Yaginim Filmukra. Nesayon Tino, Dr. Alaj Mahmoud Bawumia, one and a year Vice President here, Emma Womei. Now, one of the 2 franc Adiamos Nkoko say Film Pinu and Edunai. Yanginam na Yantwaba Emfa Emano. Na yamfasiti ano emfama no se de otake kakeka no na ne papa bia wayo anade wayo e wa santimem ha no wa ya de yi papa ne sa yonti no empanifo bia na ntawantamada wo montem matu opoku prempe ene wuntumi ono na ye chairman e ma sukokroko amanyoku na santimantem ha ene empanifo bi kekeka ho wasiesi asem no ama asem no akwakoto din sabre no enkambomu aba efrisa prayo yi ba ko ebu o kambomu emu entokwa ne ku aye kwa akokon no se yante ho ase na yanke ho amomu a wasukokroko break the 8 na bed pa ne sayon timpanifo atwotwo wuro bia na omuka ho eye nana enkansa boadu aye boafo agrekenzema ne hene no no okọ dwumadie no bi wabra omapani abedi akire frɛ mpanifo wa santemantema na osiesie saa asɛm no na omahene yadubu ache ade ache bia na wo ma wiase nyina ache na no pɛyi no one nana enkansa boadu aye boafo atwetwe nkomo de kosiye Vice President of the or no be to find Kama MPP for that is the Nahumia or Cassette, maybe my DPM, every day, and it's any power, you be a master of Yamana for the children. Now, when you will keep one, I see a change, yes, but in Kassa and something. And I asked for my friend, Martin Pocket. So, what is saying, what is saying, this is my enemy, and never do a while. Nay, and Yamaka Kaka, no go, a third crown of far. That is the Yida, in your position, and to shine at you. I did you do the Mata town. We are Cassatro, Mamina, Menobina, Shia, Shia, yes, Catra, where Martin Pocket. Catherine, and make us an insolvency, what Cassa or what Cassanians and chair. Yes, Kidia, and function. Let's take my for 24 the government, that is Pennsylvania, and yes, Kidia, country, let's see from the president this year. Not the future, a tree kind. I Kaka, to be Kaka, the nutrition chair. That's the only answer. I want you to discuss my sister. So, yes, no one will show car now. But it's more than okay. So why yes, you don't need the other number. Kind of romance is here on the weekend. It is a very less than my Indra. Yes, my answer. But you know me, he knew fear move with the bishop, and so can now be. But you know, okay, don't vice president, and up to a year with the next year, and my cushion, I can't be I'm a person before. The national party for say, almost some kind home to us, and Mama, you got a feeling. Woman, come aboard, and tell me, na, China, Airpenum, and Sanka, that woman will be many a power. So the room, like about Miano, in the home, papa, so that you can Ghana, and then in Pa. You haven't seen your money chat. Na, what could you be?
afei ne yɛbɛkɔ ho ntɔkwa yɛkɔ ho ntɔkwa a ntɔkwa no yɛnya ne ka afetie Ghana oyiwa etu akwatwere de atwere ntawantawa na ɛwɔ party chairman Asante Mantema wuntumi ene sabre running mate ni din baba beto dwama topoku prempe sabre mpanifo akwa siesie sese no asundwe bua no saa ne ya yekotie ye nanan kansa boadu ayeboafo agrinkezi mine afe ye kwaye ni mu ana ye wura babe nem sa boya wode ato so wa Asante Mantema senum no ade akrobia wo wura na penti asase nso na wokwente no wo bewura mu wo kumase ase no mote kokko wote kra rebra ni kruwa nwoma so tumfo se to abebie nyame kese afie yade a wo bowura mu wo menhia na ho eno ne ye wura yi etwetwe nkomo no wo kobisa ne sada Roma ye wura babie wo enam na hyebedwamfo nyina wo mpanye ne o kyerɛmasɛm bi mu na asɛm we se de kyerɛmadwe kakra se Asante mawura asɛm otumfo bisa ye nyina ne se ede ebe pote ne wo eyemra hyebedwam ho fie wo ye no ntene wo bi wo ho a ejemu kurampo na wo pese wo fa na wotimi konkoden nanim wuramu ewo eye parliament house wo na ye wurayi enkyere ne nsam ase kakra yenko Asante hene nsam se de osibisa fa ye no yenko tie bi mra ono wo kan na se bi opo na fe mu chance akose ye ka ho ase wa na abusa na bani amenyina wo mongrata ni ma ye na yanko school ye ya ni ye hu ti ani abusa se ana ni nyina mo mani party na program ye mu kan de sa fe adenti ne ni nyina pese ko parliament o di ande wo ko nti ni nyina ya tem ebru ni pase ko enti ni nyina re wo se mo abusa ni mu kan de sa and man you go there which with the Ghana mamia let me higher put the Ghana my near very higher and you are wouldn't budget then now because we reach your price we have to see her the answer catch your own for say we come Russia with run or yes she said no man no make no Ghana my brand or could ye Eddie Yamia do now for Daniel ote kwakwa so tumfo se to abebio nyame kese na no di sem ena abusia ye bokyere mu yi sabre wosuru kokrokwa manyokuo no ene running mate eno ne asem weda paso amamfo tu ni sre ene abasa ewo Ghana mamu ha na emadwadifo bi ewo dwoso wo se ema so bamu a eye eno ti no se omunnim na omunnim na se omu amfa wo ba ama aban omunto na emadwadifo wo dwoso kyere se Madam Akosua Frima was a wopade. Wono ena sabe no enka vice president eboni dia enka ebebwa pa amomatumi ato aba no every say maso doso eche mema eno ti se omamfa Madam Akosua Frima was a wopade amade a aba no ombeto atia na omu tiatia hwan osukokroko amanyokuru brede 8 enya maso na ne omako opposition emadwadifo yes so I pese ya papa ma wo ya say ya ma me frema on na pese obe the vice president because on your bad time etia ni baso so nkuba on no oba oma emanu kala no fo etia so ya ka chen ni say yes na ni diemu ya ma me frema on na ya hia ni say obe the vice president so ama ni ma ya ma me frema ama vice president dia abanu ye nto pa man ye brapa eti yesrewa ni die kwaso wa wani to yase Kumasi Ashanti region die eye NPP ko no eta yakoma so pa enti yesrewa ya ma metetuo wona ne yahia no maami a wadwempa maami a wadwuro aman ho ya maami tatuo ya sai awose ye ba ya ntoa ba ne ya ntoa ba tsena edusu dwom forma ya ready ya waya ho ano sai wanfa wa ba na ani a ya ntoa ba no filema no vote obie medamase experience rich experience in academic politics and employment so from yajitum say yehia frema ewo parliament o ye kasa ya so ya no edru bedwam as a running mate ewo parliament on the vice ewo honum say be ya so ye kasa ya no edru bedwam me dance
Maybe the four what you so omonti se dogo bi nu abe edin ye beba kena na nyame ya adom na kena de ni wa amunya ntro abe you maybe the four mani abre omani abre papa se krodom madam akoso afre mo se opade no se omonto omyenyi no se rani metie na ne ne de break the 8 no yentimi breaki maybe the four mani ya semo ya pem akoye nim na MPP amanyoko ni mu ena yeda so ejina wode wani kire mu e wo fori kroma baton pesia so ye no e wa santemantema senmu a enipa ya wayi ni se won konkoden na wontimi mpre enwemu e wo mrahye bedwanse be ya de hye ye won pesia no so no won ponto ho nsam no betimi akwa wano de ama wonom no ye Wura Mike akwasi ado wapanyi akasa de nsama todwa e kire se wo hwe MPP amanyoko efrimfimpi mienu eni dun siemu ebeka eneyi aye kasa ya na dodan kwa kufuado ya de awobo adwumade papa ebampuntu onwuma ahodo a waye bi na so no asa MPP amanyoko no titiru eni gita hodiefo na wono so didi animo no ya de asa enwuma ya aban ya ye no won hyada mo ho dawuro emfa entu dwabra no bra no wabro benya akwanya akasa ewo nipemo eno enam sonte no NDC amanyoko no afa bronya ho rekra kase ena baabi obegina bia no na dodan kwa kufuado aye bibia meka mientie wose ebreni nie na do aye adwumente no MPP amanyoko no munhwe na asa wono ma ya ma ne ma agi ago no wonkeka wo ho na enwuma pa ya ban ya ye no wontimi enyine krokro emfa nchira mansan program ewo de duako ana ene ya be hia sa adwumadi kese we sei na ade amehu ha aye me fe yie pa se 10th anniversary ena from ohwe asori no senior history nature nkaka mo sha ase a mapeja asori no mama na bedru baby a bedru nyame nhira obi bia bishop bishop we dey mo share me senifa a ye chie ya project because ye yi ase clinic ana yes enchi bia ye besi awie ye hospital kese omo te kokoben no agenda 111 hospital kese imfidie gusu a ye ne dindindindin sakwa na nya sapete ne ye gu no asphalt papa na ye ba be gu sakwa no ebeka sa afini nko na wie na ye ne ayete sakwa no so no mahu kota otum ne nam so yes ekwan ye no eye process obi beka sa ache na so mo munim ekwan ye ho nsem no ni procurement ni ade no ansa no be drawings be ye de keka ho nyina na ya eche kakra ana ekwan na contractor bi wo so na contractor no na wontumi nya adwuma no ntina wo se aban tumi gifri ni nsem ne de mani pa fofora obetumi aye adwuma no wo ye no free ho a wo kokote ya abana beye astrotef Ghana gas abeye astrotef fefefe e de ama oforukrom wuyi anu free ho a o fati se oforukrom anwaga akatego eyija kentin kro no nyina ya ye town roads awrem a yegugu ko towers amia ni Ewusia asansa ofa de aya no wode kire no enam so ena ye Wura Mike akwasi ado no ena ye parliamentary candidate de man MPP amanyoko no ne fa ye no ewo fori kroma bato empesia so wode nsemi etu dwa wa bra methodist asafo ne fa ye no ewo ayedua se circuit no won finhia edu ho afahye na wode enam so nti wotonsa e de fra opanyi ya wo gina bedwam a woda sansem ye di e de kire ye na wokọ ayeduase a Methodist asode said ye no ohene yere wo ka no wo mu emfiedu no na wo mu edie na enumu na asofopani a wono eda Methodist asode na no very reverend Stephen Polly na asem ne na futu a wo ka nyina de ama Ghana fo ni wiase man nyina ne se asofo bi wo hɔ a enkomhyetro na wo mo hye sabre ye nyanto abai ene enkomhye wo mo ahye MPP awini NDC be wini sei eno mu no de afutuo ede masa asofo nyina se sa de no omo ye no omo twa omo emfamfiri ho na no na wanhwe yi a ye beto aba na wie no na sa anko ama party ana bia na no na ekofa wantwi ene menteme ho ase ede aba omamu no eno nti no se nyame mfrɛ na wonfa na asɛm enhye da nhye wano se hyenkom ma ne mramu a na mode ekom anibre na mode hyenkom trode a mo afutuo eno no
Odansem wo nyina di wo mfie du a wodi no mati de asore no e wa yedu ase. Abato ene onia obedi ekan e wa abatuo mu no enye obosha asem se obi ka se nyame eyi a kire ne sa asomasi ena obedi kan ya mentumi nyi ni chinye isanso no na esese nyame eyi a kire no me nyame nyi nkire me aha nemo se koshia se nyame eyi a kire osofo baako se asomasi we ne bedi wa se eyi a kire osofo foforo se asomasi ene besi dia na enye nipa koro na asembisa ne se yenya nkopon twantro ana student no kan se we ne bedi na fi ko wie we enti meme paadie abato nye ade a esese ye de nkomhye ede kom abato ade a ankranko fi won pemu esre nyame esanse nkomhye ne ye de wurawura mu no me enti ase se omo akwa akoto aba no nye om bebre no na je nkomhye ye de etie enti nkomhye e wa abato mu ne nya ade esese ye jejeso esanse ede oye ebetunya dai aba senyame akase asomasi ne bedi na se wenia asimbisa ne se edenti ne basa ha itiyam fa adwumu fan nkom se ye kwa akoto aba ye be hwede se akansie ho itinia ne modern bo ebekosoro mekire dodo no ebe kire se no na ye peno no ane ne ye de ma no nyame ne peno no ene se dodo no akire nti edumre ye ka se dodo no nkire ye no ene ne anyame pese ye sai den ye saka anu aje no de tu edwa biem na wode afutuo ma Ghana fo nyina se akokọ bon brekuo bon na wahwem no wayi de ope se eye MPP amanyoko na akoto aba manu a ana se NDC amanyoko na akoto aba na manu a na ne wadila no so eduru so ato aba kofie engma peche bia emma faako a ye to aba no eno no de afutuo e ma Ghana fo abato eye oman babiara asede se ye Ghana fo ye nim se amamra no ekire nsemfie nan bia no ye nto aba enyi ya ye pese udinyi nanim ya kwanya ye kire na ye so ye ne mpanufo edijuma fa oman ne hihye ye nti ye obi asede se babun biara wadi mfie du wotwe ene ne mure no ebeto aba abato no eya kwanya obi a kire na adwen nipa opese obidi nanim se omapanyini anaso MP aha enunti eya adwen kire na enye ntokwa enye atemdidie ne senti ne se blibi esi na se ye de ntokwa ne atemdidie den ekọ ho a ye nya kinapa ensi si ebetumi asikina ebeboa yenya esese ye fi opapa mu na ye kire yin na adwen ewo oni akwa ye pese obedi yeso ti me kokotuma ba na woto aba na se ye kan na se ba ko a ono mra no e kire se ono na esese o ye den ogudi enim no no wadi enim eni aye kotie ye aye sofopani a woda Methodist asori na no aye duase won fie du a wodie na wode afutuo yi de ebre Ghana fo afe ye kwa homa no so ne ye Rosamson na de wono ye senior fellow de mako peka kwa kwotwetwe enkomo na enkraya yense kan eni se nei July bosomi da edike ya no efa go bo ne be kosoro yero asante ye boate asem we sei ne yam de ni se plow no ote ya wo kan wo asem ebusie ye nkwa ne ne panyin ne kwotwetwe enkomo wono enim di wo muntie no se de ensem no sitie no de ebe eba bebo Ghana ama ne ma sesa na sesa de na akwakoka no ama sabre tumu no eba ye roda roma wote yenka ye mo ha emo akwa aba Medem so na Erade ekita ye wahasenum na nso me huye me so ko huye dia ada no ho kakra bi ma me na mental nkan ye wadaroma ye afede ye wadaroma na obi sa asem me sise me ko mpo huye dia no so huye ya da okropo twede ampo ba se ya domase mayemi so ene ye nya nti yesefem go bo na eba be kosoro
ene you ha mu chichemu no 2.0%. Say na niema esitie gas mframa nyina so no yesi ni nyina na bi ba beka no. Yo ma mentia what you for say. And yet 2.3% for a year family a year na a year petrol and a board of cost by 2.3%. Now diesel a shock also by 6.87%. Now a year LPG gas so also by 9%. 9%. Yes. Na edia na akwa ka we say ama esentumu na esa ba ni ehwe ni mu se bi ebenya nteso okura wo. And to say that about 2 months ago, be seen and to so na because you see the who they know and me ama a number. Na okay we are a German so no I am to look to where be a now who they ya na ka hu ya kwa and to baba make again can so na yes but see the who they exam e no omo krafa won de ba no be ya e ka mo Edia and rate here 14 cities. Now Edia was not $10,000 dollars. I just found one number 10,000. Rate here for 140,000 now. Or the coupon year about what 140 million 140 or could be himself Sakota and rate here 50 cities. Now Edia at 160,000 here for the same $10,000. After not 20,000. After also okofa the diba after no dey okofa the so music na so the say tabi omo de maya na etia so be ya music na so mo kona fi afuma omo so te bi da so e aba e ma so te member ya no na ma sa ntumu we no eba Sidi ya hu odin e sha se call form no enye ne se wankasa wotena se na wo do ani ka kemu ade ba de pote na osusu se empanyimfo ye betimi aboa ma na ho odin no asagina brand na etimi asi akan wo amansensi kananim sidi aba from no e ke ma de enu mu kwa ba kuti na e ma ye ko ayem o sha dollars no bebre eni ticket na Ghana for so ya ke ma ye kredo bre ke di be na dollar ni nya de ko kraba the dollar na ye nya de ko kraba no aban no ntibi nya dollar sama ewo eboa ebetina kwa ekama ya aboti ho black market aboti so nti abeti kwa no no so eboa pe no abodi atom we dey obenya de kosa ai etimina aya enough dollars ewo your foreign reserve wa eka jaji for no mo ko akopa kwa ba mo ko bi aba no ka ba beti ya kwa mo eka rate 30 mo ne na ma party economy eti aya sa ba beti aya nka photo anima more say mata you look na dollar ni be the good the present reserve me the supposed to be the ekra banom the ekra ke bet my club say ekra mo dollar to the ekra you want to so what menka yes, betonka. Dana ho kakra bi ma me wa homa na twetwe sinka kwan kakra nti enya wo yie wadaroma network so. Okay, yes. Yeah, nhwe. Eti sabe e ka me say aban ense aya dollar no ye betimi aye nyama ye de dollar no kresa abose ban bebre na ye betimi emo ye di mo bebre o me mo se emo a di na ye dollar ne ko kraba eti tire aye di bebre o me bria asidi o hasi ye ya no sana e beti na ba apa e dollar no so no asidi na ho di na ma pinda e na eleti ye into so se eleti ye bia no ya abai spend for say obey project the brain na ba dollars any ye ya so bi do bi e ta o ye ba na ama dollar na do no etimi adan cost ana e ba fa mu e so a abai ti ni ye se na o yo refinery for the seven $1 of every month, God, the banner. And I can't say a couple of oil fund that you're not the fan who have the state to okay. Mira, there will drive here now. Is it better?
Line no minim say wo drive the anka opake betimi ananka akako samba ko pe na get wasi. Na shek na bi. Aha ntim pacho ebeboa ye. Na me bi say ye ruakofo apɛ so ye kaya hedging bi baye. Minim so obekirekire mu ye di amaye ne asabre ye wo mu no. Na adodan kwa akufo ado ne empanyimfo no mu ntimi nya sa ade ne bi e ma ne emoa eye fam go ne bo betimi agina fa akona na. Yes, you bet my head, you know. I say, what match in what? Me pacho sada na ho ko benkum so kakra na yenhwe wo kasa na na de minima de kro a sakwa da bibia besi ahoma no so busia ye hwe se ye ne ye wurayi ebetimi ato ankomobo no so fi se ebetimi aboy papa ye na 21st clinic ebusia se ye kan cho se siatika yade no ye expert usisi a chintini yes alfa to ase na ate ase usremu obehu ane se ate ase unentini ho no eya na eya kan wato fompo misro bomodefo ni chemu 21st clinic na ebia akwa ye obrebo mu yade na ha wo osemu nyalewa ulcer typhoid anase moja mu hwehwemu na apesa wo ye pacho pese bia akwa massage papa bi na opemfidie mapade a 21st clinic ebuso ewo ho na ehwe overseas for radio nchen Kumasi ase no ehwo na wonsa ebeka no bomodin 15 branches ya toto agumia ahodo wo fra ben ne atimi a kiro de ebe wo 0540 311 0540 311 yanko ne yewura adai enko to ankomotwetwe no so na ye bisa no kwan ye befa so a fem go no kane bon betimi egina fa akonti heje no yewura na wo kire mu e de kire wada roma yetie o ebe ka se heje na say ohun say adwaman so bo no ebia abosome nsia abosome miensa ide enim no ebo no be kosoro pa eti ebasa ebe ha na wakọ ba bia oyeto no ono makọ aye contract say o ebia eze ebo no ene $70 wo adwaman so me pese me no ko contract say meto no $80 for the next 6 months no ebo no kosoro sa na meto no eba fom so sa na meto no eti ebasa na wo bo no ejina fa kuma o enkoso ene fensa head ntu yesa na etimi boa yema wo be top eboa no ebo ba ko saa for bia the next 6 months abeboa eti eno head no yebetima ye yebetima ye head na manu fetima boa eti nyanse ye be hwese adwaman so no trend no say na ebeko na akoye head no na etimi aboa ye yeja okwan no ne krakra mu no fam go ho entumu ya bei ebetimi aboa wo Ghana yesika semo kwan bi so ana. Yes, bit my boy pa uzi fan wo bo no koso adwaman so a aye nema mienu aye asem de kese ma ban na aye awehoma ye yesu ye topetu ase yesu ka na se ye fa tumamufo no aye awehoma ye de entiam ka se asem de kese ma ban ye se aban no so e de ye fa won bi ko adwaman so koton enti de ye to no adwaman so no se ye to no bo kese ma ya ye nyeska bebre na man say mistake na say the can say abandon the can say nko onyambo ya huntimi nyambo ya say uhwe ya budget afi aban e budget e parliament no so farm no de ko dwaman so no ye tibi ton be 70 to ebia $80 e ma per ba aban ni ska be bre ya ehoduma e say na 85 na nko de community na ka e ko 100 e ti say 80 na 75 na wo pe na si ato de 85 amawa abetina aban so dey $5 per barrel na otono en fan so ya sinema de ye to no memu ase no enti ko fom baye e ma ye huntimi ndwe na so na so ndwe but eba sa aban enya ne sa odi 85 no owi a ememu dia so eto de da so oyi bi so a on se nye no na so bi ni na guso dollar no so se ye ho mama na etime buwa na ke eba fom sha ye nye na haye enti eba no se ya na akwese aban no wayi na ni se ye sofa but ne sika onya ne de na ni ti wo pa because abona koso adwaman so aba no yera my na se ne fa wo ensia senum ye behia wo mo e be sa ba wo nchen bim. Okay, let's do that. Senior fellow Yach Kopek wono na etua no wo ho yera Samson adai ene ne ko bon komo na busia yempe mizo free drink ene 5G mezane bia mo bo fi se wia no epiapia no yankase anu abamu nsuo ne yachinchim yemfa soso mu bia ensoso mu ntono mu a ahoden ma ubetimi anya na ene ma so akoye ede amaw ya to sheta original na se authentic shop bia no ebi ewo mu a wonom eton drinks yi ana se wo bo edwa bia no atonsa de afredom a
a ye kanfo mizo no di ama senya bi fa serve ahwoho 5G meza energy drink ebetimi abo ho den ama na gina wona so bomode friend manager ya wono manage drinks say Dr. Silas was 0246 270221 0246 270-221 eye kwa na ha wodia na 3 eba center for sienkanfo 3 capsules edrono enfama eye coco master kwa nti wani so okusukusu oyam ukwaja na so asabi na wopu emoja wanemu no tokwa no nyina no kokwei ajeho afa misro na wanya 3 capsules ni bi na wodi eto asesi yade so de ebebon bongalate de amount ama ayemtim soso no eto ase na eti yade bia da ayemtim de ababia no eno so etimi akwakoda Kolda keba misti heba dani heba ni apidank enroi ebuso ewo ho se wo pebi enchiremu anase pebi ato baby a eben won so afrabe 0546 107 107 0546 107 107 internet papa de obetimi de ho ato so na ebe kwantem de abawo na ne bo no so ye kakra bi hwetokro bia mu a won sabe kan de a na eye cloud internet ene ye kan fo de amawo CCTV camera installation no eye de a wonom so eye bi ewo ho ene ema bi e fa bambo ho nsam so ye fa be fo kwan enyama wo de cloud internet wonom so mo top high Love FM ehwe ni mo pe ena wonom ewo bomode a ene wonom etwetwe nkomo 0244 601-933 and 0202-699-110 abusia ye fancy asenum ne ntwa ye hotawem na ye bansam no dodo na ena akechra ye de bedan mo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afoi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10-20-10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana and Africa biayo
Prekese ye duaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye prekese nko nuaba ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder prekese powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Sompa TV Emma Aketiapa Yama hwafo ane atiafo nyina akwaba eba ewia premtobre kase mu Sompa TV so yento akase so na yemfa emamo Ghana fo nyina nimsem se ye kan basobode pa wosurukokro kwa manyoku wo ba efie enwotwe wa ye pa de free education ene ye free mu enye ye kura wo mo policy kese pa no a Ghana fo nyina agi atum ama aba time fo nyina kura ho ahenha wo mo na ede be na Professor Jane na opoku ageman ono na tu franka ede ema ADC amanyoku no vice ye na assemble no akoka fa free education ho anu mu na MPP amanyoku na ewo Abuakwa North constituency Poyemantamu Eastern region wamaye nsatwrofo enhyiamudie se maame no wo kasa empempi no ade bi wo ho na se wonye abreast with ma wonkeka ho asem wonye ho tete ne ho nimde ansa na wobeka ho asem de akire Ghana for empo abra no ono eye soafo ma education no education minister no choko kura besi abakura na duru bia shortoi ka wode eto ministry ho no na nya asem ketwa osurukokro kwa manyoku ba ye na obetwetwa asaka ni nyina enu nti no ontumu na ma free education ho asem no okekeka ho asem MPP amanyoku no omo policy omo na de eba ye na abra omo ye enhyiamudie no communication director Emma Abuakwa North constituency osurukokro kwa manyoku no Mr. Osewusu Okasai Omo breso no omo introduce say omo betua day students which is 34 Ghana cedis per head eno kwempo omo ntumi antua na Jane opoku ageman ba ha oba beka asem no ono no saa time no ye education minister wo mreso wo vice president yere maami amisata ebetena Abuakwa North he ya kokura ntumi presby primary a oba ya headmistress bisa ne twoko ka che ne say munya twoko mo omo nya bi ma wo mo chena na wo mreso as education minister twoko kura na school so nya bi wo ye den introduce free senior high school enne na ado Roma ene ba wo mi ada Roma yenye free senior high school wo hu sa yeyi nti ada na wo de wo ho ba bekwifi na se NDC for some no mu introduce free senior high school ada na e free senior high school bill akọ parliament na omo so omo mpene se omo no mu introduce free senior high school senka ye de bill ne ko parliament ngo omo kra ne obeka se ye da mo asese mo de aba fi se ye ne introduce ye enso omo so omo mpene ma ye pass bill no eno kire so omo ba free senior high school no omo betwam enti dia ye ka che na Jane opoku ageman ne se oye pani ye sere no o kasa eya onhwe asem o kan yi entro mfata no ense se obetwa ntro na nkware nya nanim kwan ekasetia no nti se mpo obi na aka hye na no a ono nso ye professor wesuade onhwehwe mu hu se ye no kura na okokana na se nya no Frankatufo abedi akire ma wo NDC amanyokuo no Professor Jane na opoku ageman omfa no ho for free education debi sa na Abuakwafo no MPP afam omo ka eno de MPP fo ade a o do ho for mu enye yi maame omosetwon ekwan wonsem eyade a akwakoye Ghana yendadwe ba kwani akwanfo eku Ghana fo binom eno enam so ntino na dankwa kufo do aban ba ye ene e wafadodo na ene de ama contract je sempanyifo nhwe na contractor fo no ntimi enyi akwan no fa ma de hye
enam so ama twentwe ho nsem no etimi akoso basahare so e de ama dehye na efipi mienu ani dunkunu mu ena wode wani chem osanta se ofo ase kokobe kwan no a aban no etabidi ma kontraje ya yewura Kofi Job ena wode hye ne nsem ekwan na ba besine ene enam so ama yankase ama ne boni Reverend Edu Mike wo fa bo ne bo ekwa pro e wo kwan no so wona adwumayefo ne bi ekwatwetwe enkomo ene oduru wona nya asem ketwa said de wonu mani asia bla wo bo adwuma no na eye nikasem enam sa yo so opini eye mpanyifo ahodo ene kroma ya wonum so ebo mpotam wo ene won ebo nkomo won sem ya wode ma no sei ena na sitie kwai de person na hanyina na tutu na kai kura no ba na eho etini kakra sisi do maye kwai de ka no timchom so anse buntuo na se awode na aba sa ekoni che kwanya obiye atom kama ka no so ka no koso te do ni paso enam so a so no halem ti se first Jamaica found say penimfo mo sa maimu na se sa patem hanom ayade se de beya o matima ma ekwan ayekama na se o mampani NPP abai nso ayade se bitubaya ma anwa kwanta tu be kwai ayekama me ye de abot body am ayekama asasa de me da to agakra na ye che ne ase ya ma de ya ko na it ma de so na de ya ko na ya ko around that or 131 Mianka sami wo fa Kofi Job an nkwada ne bi na kasa se anadwo kromo de car light ni be so mo so so bo adwuma ko Facebook wa kwan ya wo ye no nya asem ketwa ya na mo bo ni din rough from san wo ye adwuma to fa bebia wo bia ya mo hawan ebusia yanka fo abeheba clinic en fama tono so patrapa inside ho eno se kompo bia la atua wo minimu ache etire yade ya nim guase yade na ho yi ha te yade ba ko ya brofo ekura pema wo munya no aduro nyankopon aya doma me abene sa ka aduro no eno ti wo se bra na won sa ho yi ha to akomemu tokro ya ba beda ho no wo tua no wo abra won fa fidie bia nkokeka ho saka sa yade akura po de hu na edwane awo ho nsema yade de ama wona yade bia abeheba clinic sebra na wontimi entu ase enfama 0243 345392 0243 345392 frema mia bay na onje oso ensuo no etoto akuafo ebrenie na ebase ne yedua yemfudie na yentimi njane saa ewose anya eduro bidigu so fertilizer na timi aboa ama no baye na timi agina so ne so no so a etimi asodo so na sika ne ba yetimi anya ne dodo mu eno nti na OCP Ghana Limited wonom the OCP fertilizers aba eno nti mu amudue aburo ne emo ne sane emetesa na tokwo mo no wase munya bi mu amoye patra ne nyina so no de ewudue bia do hia bi na watimi ede aguso OCP MPK 50-50-15 ni wo ho na OCP MPK 10-20-10 also wo ho kwa na wabisam de sefatase de ma wo no ye de ama na mfudie no etimi asoye frampanyifo ba bia ye ton eno ye de gu enuaba anasa tosode anasa mfudie so bia no ebi wo ho 0555 909-437 0555 909-437 and 0345-909-433 na wonom ajo so abusia ahase nom ena wi aprem so breka se no yede ni nyina da esie rempima sie do aseda no ekọ ede amaye rasante ye bo Benedict wono ne semfo panyin kokọ avradike jando ahofadua wono ene chinchi fidie ne from adema yen akosia so mo aso dela mesese Japan no wo ye na fam ede ebuzi the caption mine adom mami ya Grace adepa no wono so eboa ye Reverend Edu Michael ensa ewomo enansemi etimi ebedai mo ye fasedama news crew ye was Sompa 93.1 kase dem
Sompa 98.9 kaseɛ de Kenya kwabro no mane ne dom no to somu wɔ hɔ ɛna nkranza pam dada nso ne dom no esomu ɛwɔ Sompa 90.7 yɛna MC afo ne nyinaa ase na yɛnua David ɛne ne dom no so no TV hɔ no wɔn na twa yɛ na wadawroma mutimi ɛhwɛ live ɛwɔ so makenka fo mmienu yɛ gyebra ne adagye bɛde ensɛm no bɛbɛ mu no ɛyɛ me ɔhene ire Mame ekua yabuwa esiama bronya miniminu ya bema. Oh, say ya abuaje uforizu. Ebusia ya sorry so donko yakobo eya sompanko modwumedie bre na so no. Amesa papa bi wo hini ni ankasa wo ba betena se na ensem ne ebeji say ta asamwa wade ba na ebusia wentie bia wa yo ho nyabra wate wo ba. Here in Ghana, when it comes to